turagenda n'amajambo y'Imana genda kuberenga na mawe ya Mulungu ariko imbere ya byose reka tubanze dushimira Imana kambagaza umusere kandi cyamikire Jehova yo yabonye ko ntushobora guhagarara imbere y'umugeni iyo yaona pakutini imirire pasiporo pawo chikwati kugira ngo dusangire amajambo y'Imana pakutiti gawane mawe ya Mulungu ama tudatevye turibuka n'umwanya mwosa chedwa tenda na tau ndugurura ndinewosegura reka duzingura amabiblia yacu nekani tisegure mabuku yatu dusome tizaye ndoberenga muri Petero wa mbere mu Petero wa woyamba turahera ku murongo w'8 tizayamba ndi chapter Petero woyamba turashika ku murongo wa 12 tizayamba ndi verse ya 8 hama turaza guhereza tizafikizira Petero wa mbere igice cya 3 ku murongo w'8 Petero woyamba chapter 3 verse ya 8 igice c'8 murongo w'8 chapter 3 verse 8 igice cya 3 amani twava turaza gusoma ku murongo w'7 gacokapo tizaberenga pa verse ya 7 turashika ku murongo w'10 tizafika pa verse ya 10 yego uwahabonye abangutsa gusoma gusomera mu izina rya Yesu atisomere mu musanga mu izina la Yesu ihute turasoma mu izina rya Yesu. Petero wa mbere igice cya 3 ku murongo w'8 handitswe ibyo kubabarana kw'abakristo. Ibisigaye mwese muhuze umutima mubabarane mukundane nk'abavukana mugiriranire imbabazi mwicishe bugufi mu mutima ntimugere ikibi ku kindi canke igitutsi ku kindi ariko mubigerane n'umuhezagiro uko ico arico mwahamagariwe kugira ngo namwe murage umugisha kuko handitswe ngo ugomba gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza nabuze ururimi rwiwe goye kuvuga ikibi n'iminwa yiwe yoye kuvuga ibyo guhendana kandi azibukira ibibi akora ibyiza arondera amahoro ayakurikire kugira ngo yashikire kuko inyonga z'uhoraho ziri ku bagororotsi n'amatwi yiwe ku byo basenga ariko igitsure cy'uhoraho kiri ku bakora ibibi. yego ku murongo 4 igice cya 4 ku murongo w'7 gushika ku 10 chapter 4 verse 7 aho nyene muri Petero wa mbere 4 gushika ku 10 ariko umuhero wa byose uri hafi nuko ntimuhukumbe mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga ikiruta byose mukobye gukundana kuko urukundo rufuka ibyaha byinshi muhana indaro mutidodomba nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire muzigaburirane nk'uko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana b'uburyo bwinshi umuntu yavuze avuge nk'uvugishijwe n'Imana. ku 10 naho nyene Yesu aguhezagire. Yesu nashimwe. Yesu ayamikike n'amajambo y'Imana ndiye mawe ya Mulungu magufi nashatse ko tuganira gato mafupi yo mwendo nafuna turakureko kwa ngono n'amajambo atwereka uko umukristo mwiza akwiye kumera mawe atirangiza nomwe mukristo wagwino wangakarire n'amajambo aduhanura ni mawe adupasa ko upungu n'amajambo aduhanura uko tukwiye kuba ni mawe adupasa ko upungu mu pfumwe dutunga endere kuendera umutwe w'ijambo aho uvuga
Taito irangura kuti ivyo kubabarana twebwe abakijijwe bwo kumvereranira kifundo ife botembenuka kubabarana twebwe abakijijwe kumvereranira kifundo ife botembenuka turi mu ishengero ry'Imana twitwa abakijijwe bingo wa Mulungu tita botembenuka nitukiri imboregwa sindife bakijwa chakoro nitukiri babandi bagenda mu isi bakikora ivyazo sindiri monga bamene bakitaza viza zose za muziki ariko turabantu twamaze kumenya Imana ife bantu tinazi ba Mulungu ano majambo n'amajambo magufi mawe aya ni yangona aoneka yafupi n'amajambo agufasha ni mawe yo gutandizira mu mutima wawe pamutima wanu mwishengero ry'Imana mupingo wa Mulungu turabaho dusanga duhura n'ikarapo kumana nazo futa zambi ugasanga kimaoneka kuti umuntu arasenga Imana muntu amapempera ugasanga umuntu n'umuririmbyi simateka muntu niwo imbira ugasanga umuntu n'umuvuga butumwa simateka muntu ni murariki ariko afise mugenzi wiwe kumari na bare yake boshobora guhura ngati bakumana ntibaramukanye sibaposhana ugasanga ari mwishengero simateka makara mu mupingo imyaka n'imyaka makara mayazi ni mayazi ubutumwa anakura mawe ndetse n'umupasiteri anarikira kandi mutumiki ndetse n'umwarimu koma ni munariki ndetse n'umuririmbyi amakara ni mundi wa imbira ariko afise mugenzi we komari na bare yake boshobora guhura badafitanye urukundo bagakumanira koma kikondi baripe bakamara umwaka bagankare na chaka cyose bakorana igikorwa cy'Imana basebenzera pamoja kito ya Mulungu umurongo w'10 ngaha pa verse ya namba 10 hapo kandi uzibukira ikibi unkare pafupi ndikimo kandi uzibukira ikibi unkare kutari ndikimo akora ibyiza akita cyabwiro aronde amahoro asakire mutenderi ayakurikire ayakonka bwino kugira ngo ayashikire hakuti ayapeze kuko inyonga zuhoraho kifukwa meso ya Mulungu ziri mu bagororotsi ziri kuba wiwe na matu yake ari kuvyo basenga amakara kuzo mu bapepera ariko igitsura cyuhoraho koma meso ya Mulungu kiri kubakora ibibi kiri kuri bamwe ne bakitazoyipa Yesu natubabarire cyane Yesu ati kurukire mani ivyo urabikora zamene zo mazicita ukibaza ko Imana itakubona umaona Mungu Mulungu sakona uravuga mwene so umanenera mu ukibaza ko Imana itakubona umaona Mungu Mulungu sakona ukiyegeza mu Mana umazibisa muri Mulungu ugakorera Imana umasebenzera Mulungu ukavuga ubutumwa umalarikira ukaririmba umayimba ukitwa umurongozi umankana musogoreri ukibaza ko amaso umaona Mungu meso ya Mulungu sakona umurongo w'iri kuri iki gice igice cya 7 pa chapter 4 ati mwibuke mukumbuke kwigihe kiri hafi ntawe iri pafupi mwibuke mukumbuke kwiherezo kimariziro iriko riraza iri pafupi ribwera mwibuke ko turi mu gihe cy'iherezo muvuga ko turi pa kimariziro wowe wikora ibyo wigombeye imba mukitavamene mufuna muri kino gice Imana ihezagira abaririmbyi Mulungu adarise bayimbira ugwaruka rwaririmbye ku majambo akomeye yufi yaimba mawe yayikuruma ningi abakenyezi bazimayi baragaruka ku majambo akomeye cyane bayimbaso na korali semerera yogera kuvuga na wewe babweraso pa mawe aya wowe wumva ijambo ry'Imana inumwe wumvera mawe aya ukabifata ibisanzwe uzitenga monganiza matosho cyane umunyabwenge umazi investa cyane kuvuga bene so mukunenera bambare bantu wowe utagomba guca bugufi imwomere simufuna kuzicepesa wiyuzuze na mugenzawe uzimasure na mugore kugira ngo mukore umurimo w'Imana kuti musebenze mu kito ya Mulungu mushimwa n'Imana mwemikira Mulungu nje kukwibutsa nabwera kukumbusa igitsura cy'uhoraho imeso yo ya Mulungu kiri kuri wewe kiri pari yindu kandi nje kukwibutsa nabwera kukumbusa nso turi mu gihe cy'iherezo turi mutawi zo uzopfira muri ibyo nyene kimarizo uzafera uzosanga uri kurapfa nabi uzazipeza isaba fera so witwa umurongozi uboneka monga ndiwe musogoreri witwa umuririmbyi uboneka monga ndiwe woimbira ariko ugasanga uri kurapfa nabi ko muzazipeza ugasanga uri kuraba ijuru uzozipeza wasobana kwenda kumwamba kuko wanka guhitamo kuzuza na mugenza kifukwa sufu na kuzima sura na twacakira muri kiya gice cya 4 tahenda mu chapter 4 ngo urukundo kikondi nibwo rutwikira ibyaha byacu mapfinikira machimo yatu ugasanga umuntu ari mwishengero uzazipeza muntu ari mu mupingo turiko twitwa abakorera Imana tuboneka muga tusebenzera mu dufise izirimwe
turi mu nzira imozi itujana mu ijuru tenda kumwamba ariko umuntu agakubita umwaka wose kuma muntu azasiriza cyaka cyose ataramukije mugenzi we akulibe kuposha munzake mwe murazi byo ko bibaho muzi wakuti zimachitika mwahura nawe mwakumana na Eve ati twarahejeje ujya agamba ati ujya webe tinasiriza ni muheze ni musirize ariko nijuru mwarahejeje na kumwamba munasiriza ko wahisemo chifukwa unasanka ukabona ko woheza nawe uta unasiriza na Eve utagomba kuzura nawe usafuna kuziujuza na Eve utagomba kwicisha bugufi usafuna kuzichepesa je kukwibutsa igicure cy'uhora nabwera kukumbusa manso yo yipa ya Mulungu je kukwibutsa ko igihe kiri hafi nabura kukumbusa tawe iri pafupi upfira muri ivyo byahanye uzazipezanisha wamwarira mu machimo ya mene yayo amajambo magufi ndiye mawe ya ngono adufasha kujana imitwaro yacibiriza Imana adutangiza kupereka mituro yacu kwa Mulungu ndugurura yosegura ariko koma ubanze wiyumvire uziganizire weka control muri wewe uzikontrole mwene wake Imana yaje ntazira ubusa mawangati ya bwera saka bwire mara muce bugufi uzichepese ico cyose gikukura kuwiteka kibi cyose cyamene cyiki cyose pafese kwa Mulungu gituma menga cyamene kiona kumonga ahurura amahoro pomwe usoba mutendere ahurufuira mugenza pomwe meuriri wona monga munzako ni woipa Bibiri iratubwira Bible imatuza kuti udafise umunezero ngati ulibe chikondi cyo kwana haba na gato ntazobona Imana kulibe kuona Mulungu reka sabe umujenama wacu rekani ni pempe bakansira abantu Gideoni asenge kubwana majambo mabwere bapempere cyo ikamba kama amumisa amajambo y'Imana Yesu abaheza ngomera mwawe yose Yesu abadarisende fikane nyakubahwa data wa twese uri mu ijuru Imana y'ubushobozi Imana y'ububasha Jehova Uwiteka Imana turagushimiye igitondo ciza Mana utwemereye turagushimiye mu izina rya Yesu muri iyi minsi idasanzwe uratugendeye muri iki gitondo Mana haragoye umuntu abifata ibisanzwe ijambo ryawe akarikengera mu izina rya Yesu turagushimiye kongera kutugendera ubugira kandi ukatwigisha ku by'urukundo mu izina rya Yesu Mana turagushimiye none rero turaguhaye kaze na karibu ngongera ubane natwe Yesu uri mu isi wariko wigisha abigishwa bawe gusenga wabwiye ngo iyo musenga muvuge muti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibuze ubwami bwawe nibuze ubwami bwawe nibuze mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ibitava ku Mana byose ubwami bw'Imana nibuvyirukane turafashe mpiri ibisigo n'abadayimoni turakankamiye ikuzimu turakankamiye imiyaga mibi mu izina rya Yesu turagomba gusangira n'Imana Mana ngwino ubane natwe turagomba guhembuka mu mitima imika urukundo mu mitima yacu urakoze kubyumvise kandi ubikoze natwe tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen.